twinjire rero muri transfer Sami duhere hehe muri APR eka duhere mu ngo APR ifite yose ya na APR ifite yose subwo wafanda kagira urashaka kunteranya nabo mu mirongo migari y'ubu mugani wa tistage yego APR ifite ngatubwira iki ifite APR iri ku isoko APR ni nyuma yo kwemeza kapiteni wa Tupisa Amazembe abantu benshi muri ntabwo APR turindira ko yemeza ubwo iyivuze ikintu kitari cyo irakunyomoza yitanyomoje rero bwiba yemeje siko bimeze mu mazimisi abantu mu mazimisi bayivuga ariko ntinyomoze yitanyomoje bura biba ari byo yitanditse ngo dia komuredi ati wibesha tuganire neza nk'abaturage b'abanyarwanda asanga ibizana banyomoreza mu bikorwa itabanyomoreje mu kubasubiza ntabwo ari kenshi APR yemera ko izina ryo baryandika mu bintu bitari byo nyuma yo muri nyamyugariro wa Tupisa Amazembe hari umutaramu ubyutse avugwa n'ibitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda n'umusore wo mu gihugu cya Mali wari mu ikipe ya Stade Mali murayibuka ko yasohotse mu itsinda nibwo yasohotse mu itsinda ivanwamo na Mamelodi Sundowns yakuyemo na Mamelodi Sundowns yayitsinze 3-0 muri Afrika y'Epfo Stade Mali itsinda 2-0 muri Mali ni imwe mu ekipe uno mwaka yageze muri kimwe cya kane kirangiza cya CAF Champions League zengo iyo wifuza kugera ahantu heza biba ngombwa kugura abakinyi bagiye bagera muri ayo marushanwa kugira ngo babe banagutinyura aho wifuza kugera buriya iyo umukinyi yakinye irushanwa runaka biranamufasha kuba yakubwira ati Mitego bimeze gutya wo kugera muri kimwe cya kane kirangiza cya Champions League byibura imikino miki uba wakina ni imikino 10 ine ya mbere yo muri ijonjora rya mbere imikino 2 ijonjora rya kabiri imikino 2 ugahita ukina n'imikino 6 yo mu itsinda tayari bwe bimaze kuba 10 ugakina n'umukino ubanza no kwikira kimwe cya kane tayari 12 bawamaze kuyitera yitwa Mamadou Traoré ari umukinyi wo mu Premier bakunda kwita Kapi akaba ari kabwo ni kapiteni nyine wasanga arayikunze kuba ari kapiteni ariko ahandi wakinaga bigeze uba kapiteni wowe uburyo guri mu basuba kapiteni se basi gushinzwe iki abaga nkino nese kapiteni rega nge nari mu batoya hari abantu bagari bakomeye hari ikipe itagira kapiteni arabatara akura Marc Bernard yari kapiteni wa Lamine Yamal mu bandi kapiteni wacu mukubwire yitwaga Patrick yakinaga muri polisi Patrick we yakinaga muri polisi niyo mungeri se mu defenseur Patrick yitwa Ndedi akinaga muri polisi ari mu defenseur uyu nguyu afite imyaka 27 kuko yavutse 8 z'ukwezi kwa kabiri avuga umwungeri Patrick akwitwa umwungeri Patrick dashoboka wonzi witwa Patrick nagakiri muri polisi ariko nagakirimo nyine sinzi izindi ikindi kandi uno musore witwa Mamadou Traoré yari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Mali yatwaye igikombe cya Afrika cyatari imyaka 20 bizi ko Mali bigenda iki kibazo ni ikibazo nzabaza umunyamali gihe tuzahuza kuki mu batoya Mali bikomeye yagera hejuru nikomeye ujye ubona ko Mali muri za basket muri za foot abatoya ba Mali baba bagenda ariko mu makipe y'ubu amushaka mu makipe makuru kayibura Mali mu makipe ya basket akomeye ntabwo irimo ariko kubijyaye n'abatoya bayo yaba abahungu n'abakobwa yigeze gutsinda u Rwanda muri U16 yabereye mu Rwanda muri 2019 ku manota nka 10 cyangwa 20 yagizeyo nk'ijana Mali komeye cyane ariko iyo bigeze mu bakuru sinzi ukuntu bigenda uyu musore w'imyaka 27 rero niwe uri kuvugwa mu ikipe ya APR yanakinye mu ikipe ya Jeunesse Sportive de Kabiri irazwi cyane JS Kabiri yo muri Algeria ni ikipe ikomeye ni ikipe ikomeye cyane ikinira ku kibuga cyo mu mujyi wa Tizi Ouzou hariya imwe muri stade nini ku mugabane wa Afrika na ekipe ikomeye izwi cyane hano ku mugabane wa Afrika JS Kabiri abantu barayizi yagiye ikina mu marushanwa akomeye hano ku mugabane wa Afrika za Champions League na za Confederation akaba yashobora gukina nka nimero 10 cyangwa agakina ku ruhande nk'umuwinga akaba ari umwe mu bakinyi navuga ngo beza bashobora kwiyongera mu ikipe ya APR nkuko byandikwa n'ibitangazamakuru ubwo mu gihe APR itarabyemeza biba ari bikivuko hari nawugerageje kurikira icyo abascout batandukanye bamwandikaho no mukinyi Mamadou Traoré Samir no mukinyi ukoresha akaguru k'iburyo akaba ari umukinyi ukina nka nimero 10 nkuko bigarutseho nka playmaker ariko ashobora no gukina nka nimero 8 ntago ari umusore muremure 1.69
ntabwo igihagararo gihambaye cyane ariko ntabwo bikuraho ko playmaker aba ari playmaker ubundi playmaker bagomba kuba ari kumwe n'umupira kandi umupira ntumusumba playmaker agomba kuba ateye ubwoba ntabwo ba Messi ni barebare saba playmaker sizi size ni nazo size zaba Iniesta n'abandi ntabwo bari barebare ibintu nka bine by'ingenzi bamuvugaho icya mbere kiranga buri playmaker wese ni umusore uzi kure mu buryo ni umusore ufite ijisho ryiza icyo bita vision ni umusore uzi gupasa neza ni umusore uzi kubona abawinga ni umusore uzi kubona umwataka screening y'ikibuga yikora neza cyane baravuga ngo iyo afite umupira iyo yubuye amaso pasi arekura ibirindwa mubi inshuro nyinshi afite umupira abashaka uburyo ntago ari wa musore ukunda gukina asa nkaho asubira inyuma araba playmaker bakunze gukina ariko match imipira myinshi igana imbere ari mikeya usanga myinshi ari ukuntu akina n'abantu 8 be cyane cyane abantu 6 akenshi we yubura amaso ashaka bataka ashaka uburyo apfumura defense kandi akoresha amapasi icya kabiri gikomeye ni umusore wugarira cyane hari ba nimero 10 b'abanebwe turabazi wa muntu ukina nimero 10 ariko usanga adasubira inyuma baravuga ngo ni umusore akina 10 ariko asubira inyuma cyane gufasha abagenzi be akora ku mipira myinshi ntago ari wa muntu utererana abagenzi be ngo bambure imipira abantu 6 n'abantu 8 babone kumuha umupira oya ni umusore asubira inyuma rwose akugarira imipira akayakirana na bagenzi be akayigana imbere bari kumwe ariko ntago ari nimero 10 w'umunebwe asubira inyuma cyane ni nabyo bamanuka bavuga ngo ni umusore uzi kugumana umupira akaba n'umusore pase ze nyinshi zigera ku bantu yifuza ko zigeraho akaba ari umusore mwiza nk'uko yabigaragaje muri ekipe ya Stade Marie uzi kugumana umupira under pressure bamuzengurutse pressing ni umusore utababayike afite umupira aratuza akabikuramo neza baravuga ngo igihunga muri pressure ni gito cyane cyo ni ikintu kiza ku mediateur uzi kwiyambura abakinnyi bamuzengurutse championnat yacu dore biri compact cyane abakinnyi babegeranye ku mukinnyi ufite technique rero zituma ashobora kwikura mu bantu icyo ngicyo aba ari sawa ikindi gitangaje ni uburyo rumwe mu basore bagufi ariko ngo ni mwiza mu kirere abantu benshi batungurwa n'uburyo areshya ariko uburyo atsinda duel nyinshi zo mu kirere system abedi birabatungura cyane reka tumurindire turebe izo nizo karite z'ibanze nabonye ibintu bijyanye na bamuvugaho bijyanye na transfer bamwandikaho by'ingenzi kuri scouting baba baragiye bakora urumva ntago ari umusore wavuga ko kimwe mu bintu wenda ari kuri spotlight kimwe mu bintu mba nshima APR nubwo wenda baba banayibeshyira wenda atari byo ijisho ry'ahantu iri kugura ari ukuntu mba numva abantu bavana ngo tupisa Mazembe ngo yasubiye inyuma Pepe Mazembe ubushize yari yagombaga no gutwara igikombe cya champion bayikuraho amanota 8 ngo yakinishije umukingo utari eligible ngo udafite ngo ibyangombwa kandi yari afite lisansi kubera ibibazo bya politike biri hagati ya Katumbi na perezida w'igihugu baje kuyikasa ekipe ye bituma idasohoka bayikuyeho amanota bavuga ko ari umukinnyi yakinishije udafite ibyangombwa Zion inde Modu Zion ibintu nk'ibyo ni umukongomani se oya ni umunya Burkina Faso akina muri tupesa amazi ni na kapiteni wayo ejo bundi batsinze Les Aigles niyo ifite igikombe giheruka yitwa Maduzone ni abanza mu kibuga umunsi ku munsi uno umukinnyi wa kanga wavuzwe muri APR uyu nguyu Traore si mu wa kane ko bavugwa buri munsi wa kane cyane wa gatatu tuvuga bavuzwe cyane hari Maduzone hari uyu Traore n'undi mu winga n'aba abanyarwanda barende n'abandi abanyarwanda bareke abanyamahanga hari n'umuzamu w'umunyamuzambike umunyezamu w'umunyamuzambike w'ikipe y'igihugu Aundi mu winga nta munyakote divayi nigeze kumubavuga yes umuwinga umuwinga nawe yaravuze ndimo nibuka izina rye neza ariko nawe arahari boredi ni abakinnyi 4 baramanuka ishorongi biravugwa nkuko bivugwa kandi muri nakubwiye ni iyo APR yitanyomoje arasa mikuzi umupira muri Afrika watubwiye kuri Sekafa hana amakipe uzi biri confirme kazaye
icya mbere ari confirme ko azakina ni Rayon Sport na APR izo turazizi Jamus yarakonfirme Vipers Jamus ni ya Kevin Vipers yarakonfirme izaza ekipe za Simba na Yanga zizaza ubwo kongeraho ikipe champion w'abarundire Aigle Noir agomba kuza na n'ikipe yatwaye igikombe cya champion muri Zanzibar ari Mereke nari Hilal zigomba kuba ziri igikombe basibaye Champions League ahubwo nyafurika kongeraho amakipe atatu yo mu Barabu harimo Club Sportif Sfaxien zizaza ku bihumbi 100 ni Kigali wowe ibihumbi 100 by'amadolari noneho kuba ari ni Kigali babizi ko nta kibazo cy'imitegurire ngo match kwa kundi batubwira kuri muri Tanzania ngo match yari saa 5 ngo ibayigiye saa 6 ngo nako ngo ni saa 6:15 iki Kigali ntibyabo ibibuga biri tayari na president wa federation yatubwiye ko ikibuga kibuye kizaba kiri tayari muri Sekafa itsinda ry'ihuye ahubwo bari gupanga umanuke yongeye gusura amezi yaryoshye mu basportif igikombe cy'isi kiravamo hajya Sekafa erega sina Sekafa gusa APR ubu ngubu bisiganye iminsi 17 ntituri ku itariki ya 13 yego bafite iminsi 17 ubona Rayon Sport kuba bamaze kwandikisha abakinnyi muri CAF uko ni itariki ntarengwa ni itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu tombora ikaba mu kwezi kwa karindwi kurangira ni nayo mpamvu agomba kuva ku isoko hakiri kare ni nayo mpamvu ahubwo no kwibaza ko zino transfer zaba atarizo dukwiye kuba amahirwe neza ziba atarizo APR yaba yicaye gusa yazagura ryari iki ni cyo cyo kugura ukabapimira muri Sekafa niba koko ni na Kerema bikunze tayari ugomba gusimbuza umudefense kuko yanatakaje na Swane ubwo ntabwo ari igomba Lamine Ba uyu nguyu yaramusimbura ku icumi Uzengaje agomba gutanga challenge kuri uyu mutaramo hasanzwe Memerida ubundi APR bivuga ko izashyiramo abanyamahanga batanu bamaze kuba bane bagomba kuba dufite kuri transfer rumors muri AP navuze ndebe uno mutaramo Mamadou Traoré muri CAF Champions League uno mwaka sami wavuze ngo kugera muri kimwe cya kane imikino wakinye match zingahe 12 yakinnye match 7 abanzamo 7 zo yakinnye zose yazibanjemo atsinda igitego kimwe atanga imipira itativamo ibitego yego kandi impamvu navuze 12 zira za Stade Marezi kina match zose izi preliminary stages match zibanza ni match enye ubaza rere tour ugakubitaho match 6 zo mu itsinda zikaba 10 na match ibanza ya kimwe cya kane yabakiye muri Afrika epfo agatsindwa 3 batsinda Mamelodi 2 kubusa match yakurikiye bavamo kubera igitego kimwe babuze bakina na Simba yatanze umupira uvamo igitego ariko ntibari mu itsinda ryarimo Simba na Petro Atletico de Rwanda cyane bakarisohokamo barisohotsemo Simba iyi Stade Marie iri mu itsinda ryarimo Petro Atletico de Rwanda Simba na Esperance bavanamo na Esperance Petro na Simba zirasimba bagiye ari abambere Esperance banganyije ubusa ku busa yagiye ari iya mbere itombora Mamelodi yari iya kabiri Esperance banganyije ubusa ku busa batsinda Simba ibitego biri kuri kimwe batsinda Petro de Atletico de Rwanda ibitego biri ku busa Returu Petro banganya ubusa ku busa Esperance Returu bayitsinda igitego kimwe ku busa Stade Marie yaratsinze yego match ya nyuma niyo batsinzwe ahubwo batsinzwe na Simba igitego kimwe ku busa bari barabonye tike kare kuko ni imwe mu equipe yabonye tike hakiri kare kandi bara Stade Marie muri Mali ni APR yo mu Rwanda ifite ibikombe n'udukombe yaba muri basket no muri foot niyoboye wivuga za Joliba wivuga izitwa ngo za AS Bamako niyo kipe muri Mali urebye mu bijyanye na palmarès niyo equipe ikomeye muri cya gihugu cya Mali uko Stade Marie reka ngo bari ibikombe byayo mu myaka yavuba hariko sami ni ikomeye Stade Marie ni ikomeye Stade Marie kandebe icyo bita ibikombe honors igira ibikombe 23 bya champion 23 bya champion cyambere gitwaye muri 70 ikiheruka ni 2021 hanyuma igira ibikombe 23 by'amahoro byabo cyangwa nuko nibeshyaga narebaga nkabona ntageruka igikombe ntabwo igeruka ariko ne equipe ikomeye ifite ibikombe 23 bya champion 23 by'igihugu FA Cup ikagira Super Cup 10
ikaba inagira ibindi bikombe byo muri West Africa reka byo mbyihorere ikaba imaze kwitabira CAF Champions League niyo kipe ya mbere yo muri Mali yari ibashiye gukarifika renga amatsinda ya Champions League no muri basket no muri kimwe cya kane no muri basket usanga ari ifite ibikombe byinshi ni institution ikomeye cyane hara mu murwa mukuru Bamako na APR iri gushora APR kugura ahantu hazima niba ahubwo yaragifite kontra ku buryo ari umukinnyi wabuguzwe bayita nyamukandagira